tubifurije kugira wa gatandatu mwiza cyane. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kigaruka ku ikipe ya Olympique Lyon rero ifite match uyu mugoroba n'ikipe ya Celtic umukino wa gicuti saa 2:45. Ikinyamakuru kikaba kitubwira ko rero ikipe ya Lyon iri kwitegura kabisa n'imbaraga na physique kabisa na Memphis Depay rero akaba amaze kugaruka ameze neza cyane. Ni urugamba rwo kwitegura rero Coupe de la Ligue bafitanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri 31 z'uku kwezi, ndetse no kuzagarukana n'imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza n'ikipe ya Juventus. Ntago bizaba byoroshye. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyanagarutse no ku ikipe ya Paris Saint-Germain yiteguraga rero itsinda ikipe ya Waslan Beverland ibitego 7-0. Ikipe rero ya Djihad Bizimana mu by'ukuri wagaragaze performance yo rwego hejuru cyane kabisa, majeste ya classe, combinaison na bagenzi be kabisa, passe za qualité. Ukabona ko uyu musore rero umunyarwanda umwana w'Irubavu hariya kabisa ibintu yabikoraga neza cyane. Abantu banakunze ukuntu yakubisemo akantu hariya kuri Neymar, byari sawa cyane. Tukaba twenjoyinze live kabisa yari match ya bien. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyagarutse ku magambo ya Florentino Perez wamaze gutangaza yuko badafite ubushobozi bwo kugura Mbappe muri iyi sama. Akavuga ko rero ntago rizaba ari isoko rifunguye rinini cyane ku ikipe ya Madrid, mu by'ukuri ntago izagura cyane. Iyi kipe rero ikaba imaze guhomba 20% y'amafaranga yinjizaga, mu by'ukuri ntago byoroshye. Hanyuma avuga ati nta nubwo tunazi n'igihe n'igihe abafana bazagarukira ku kibuga, ati rero ntago twakiperimeta kugura abakinnyi bahenze. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cy'Ikatalonia cyo kiratubwira ko rero mu by'ukuri Bartomeu rero yamaze kuvugana n'abayobozi b'ikipe ya Barcelona bakarebera hamwe rero uyu mwaka wa shampiyona uburyo wagenze. Mu by'ukuri ntago byoroheye ku Ikesetiye, akaba rero yaragize ibibazo bya vestiaire, ahura n'ibibazo byo kubura igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Barcelona ngo ifite icyizere yuko ashobora kuyobora akabageza kure muri imikino ya Champions League. Hanyuma nyuma y'iyi mikino ya Champions League rero akazoza ke rwose ntago gasobanutse ku buryo ikipe ya Barcelona urebye neza cyane irashaka kurekura uyu mutoza nyuma y'imikino ya Champions League. Ikinyamakuru Marca cyo kiragaruka kuri Iker Casillas wamaze kugaruka mu ikipe ya Madrid rero akaba yagarutsemo rero nk'umujyanama mukuru kabisa wa Florentino Perez. Sergio Ramos uramubona aho ngaho kabisa na Perezida Florentino Perez ndetse na Martinez Almeida meya w'umujyi wa Madrid bishimira igikombe cya shampiyona. Akaba rero Ramos yamaze gutangaza ko rwose nta intsinzi zihagarariye aha ngaha, bagiye gukomeza gutsinda imikino mpaka shampiyona irangiye. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, Quotidiano Sportivo iratubwira ko Maurizio Sarri mu by'ukuri akazoza ke na Juventus kariho akabazo nawe. Aka rero uyu mutoza nyuma y'uko shampiyona ibintu bitari kugenda neza cyane bakaba bamuhanze amaso muri Champions League, aramutse atayitwaye arahita yirukanwa, ku buryo ibinyamakuru bivuga ko Pochettino ari hafi kabisa rero umutoza uri gufata ikipe ya Juventus. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Star kikaba kitwereka ko Leeds kabisa yamaze kugaruka rero. The Guardian kabisobanura neza cyane tubwira ko Leeds yamaze kugaruka nyuma y'imyaka 16 ngo bashimire cyane ikipe ya Huddersfield Town batsindiye West Brom ibitego kuri kimwe, bahita bizamukira rero nyuma y'imyaka 16. Daily Star iratwereka kabisa ikipe ya West Ham yamaze gutera urutambwe rero rwo kuguma mu cyiciro cya mbere nyuma yo kwitsinda Watford ibitego 3-1. Bashimire cyane ibitego bya Michel Antonio, Thomas Sheke ndetse na Declan Rice. Bamaze iminsi abo basore banitwara neza cyane kabisa ku mikino ishize. Daily Star kandi yagarutse kuri match ya Chelsea ndetse na Manchester United ku munsi w'ejo muri FA Cup. Iki kinyamakuru kikatubwira ko Frank Lampard yamaze gutangaza yuko afite impungenge yuko ikipe yazajya mu mapenalty, mu by'ukuri byaba bahaye akazi gakomeye cyane. Frank Lampard kandi kuri iyi match akabasabye abakinnyi be kudakora amakosa ya hato na hato yako basore b'ikipe ya Manchester United, kuko ntago wabizera mu by'ukuri udukosa twanato basifuza bariho cyane ku buryo bahita basifura. Daily Mirror yagarutse ku gikombe cya Community Shield gitangira shampiyona y'Abongereza kuri 29 z'ukwezi kwa 8 rero Liverpool izahura n'ikipe yatwaye FA Cup. Bakaba bavuga ko rero ariyo match ya mbere mu by'ukuri ishobora kuzagaragaraho abafana. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Leeds nyuma y'imyaka 16 yamaze kugaruka, abafana baserebuye batitaye ku bya Covid kabisa, byari bikomeye cyane kuri Elland Road rero. Nyuma ko Huddersfield Town yatsinze ikipe ya West Brom ibitego kuri kimwe, bari bakeneye inota rimwe rero bahise baribonera aho ngaho bahita bazamuka mu buryo buri automatique kabisa. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse ku byatangajwe na Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza, wamaze gutangaza yuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibura abafana bashobora kugaruka muri stade mu gihugu cy'Ubwongereza. Abafana rero niba naza ntago stade izaba yuzuye, hazaba harimo 25% bya stade. Akaba rero iki kinyamakuru gitangaza ko aya makipe ya Premier League azahomba miliyoni 450 z'amapaundi. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse ku mukino wa FA Cup kimwe cya kabiri kirangiza urubere Wembley, Arsenal na Manchester City. Hanyuma kikaba kitubwira ko umuzamu Damian Martinez afite target kabisa yo kuba umuzamu wa mbere mu ikipe ya Arsenal. Ese azahangamura Bernard Leno simbizi. Urabona ko banashyizeho na line up aho ngaho rwose abakinnyi bashobora kuza kuba babanza muri rero ngiyo. Ikinyamakuru Daily Mail kikaba cyagarutse kuri Frank Lampard rero akaba yasabye VAR nibura
nabo ngo yibuke ko bahari mu by'ukuri barwaneho bwa mbere rero ukuntu bagisifuramo neza cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri transfer ya Jadon Sancho, akarero kitubwira ko Man United gukora ibishoboka byose kureba ko yagura uyu musore muri isama, ariko Dortmund ikaba iri gusaba miliyoni 100 z'amapound. Rezami mugire weekend nziza cyane.